Nawe mubunge wa Tharaka niwe Gitonga Murugara nethiritwe akiaririria kugwa gwa kithomo ndene ya kaunti ya Tharaka nithiare augite arimu banene ba macukuru nibo batumite kwethirwa kithomo gikigwa kumana nabo kwethirwa bati gutongereria na njira iria yagirite untu bura kinya butumaga magita kwa magita aciari bagatonya macukuru na kuinga cukuru iji na kinya kurita ana bao ndene ya macukuru jaja kiuga arimu banene ne bamukaira mitara minene na kinya marupurupu akiongerera we atikaranthi na kuona untu bubu bugita na mbere. Gwakagite cukuru nyingi ntere cia Tharaka iciombete kuingwa na aciari nontu bwa itomi kathomba araho ntu buhinde bombete gukujiria tongoria mwanya mwanya ario mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara na gucokeria no mbandika mutandao ni utie na thina cio nkaria nontu Gitonga Murugari mbaragia turaugire mwarimu ura guthoka na cukuru chetu ari headmaster kana principal aumete Tharaka constituency kana umete guntu kukungi kwario matokorana nwe ibu tungire ogu ya wandika kukungi gunka ona Tharaka constituency wanengera cukuru yetu mirutha bwega mwanka wethirwe cukuru chetu chia Tharaka icho number 1 Kenya nzima gatu tutathi na mbembe. Murugara akiuga weta mujumbe wa Tharaka agatigira gutire mwarimu gwari kwa kuragariria cukuru muno nterino cia Tharaka. Dear President wa thiguru ino, dear Minister wa Education, dear MB, ende umende mubungu wa Tharaka thuretwo na antu aba wire akwe guchubira thirikari karuta wira bwega utire mtu Tharaka constituency umba kurea kuruta wira bwega onwetherwa no ndakumwira nukuona njira kumaruka anwegwa no NDCC nwegwa no SCC nwegwa no mwarimu mukuu nwegwa no egu nontu ninyo wira ya ira yakwa oversight anga kumura ndakwira mbunge utiona bantu gachokeria so ruta wira yakubwega no threats to teachers ikagitani wakwe kirite Professor Peter Kinyua Muriungi nontu bwa kwanjiria na gukire cukuru ya Tharaka University na university era mbega muno Kenya yeto Tharaka University. Asante sana bwana Vice Chancellor area ibende to Tharaka yenu ibende to Tharaka University na no tuwe na Kanyua president ya kuona president ya kuona na gutire ntuka kuona kireo lakini tuwe na hakika wona president ya Tharaka akathi university yetu na athia ketherere mpake bwega ingaringira i Professor Kinyua Muriungi we. Senator wa kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Mwenda Gataya gururia gukura wa cukuru ino ya Tharaka University. Kwena university mbingi muno inkuru muno kinya Meru University anga wapi lakini gutie mbichenge teno tafadhali ntarugumana rigaringwe makobi ndo mathwaje meo no ntuka ya gatunga utire akomenya kwamba akwenethoga ibunde ayi wantu bakwa ho angitara gumi baro thiri interview ngatura vice chancellor wonge ndauria athongira ku ikwa kithongira muntu yo mugeria oyo ya kumugera kinya ndugurugu cha meteti kathigara igwarira tongoria kathomba bebumiritie gukiria cukuru ya Gatunga secondary irecokete nyuma kimaendeleo. Must join hands one by one and ensure that this school never goes back to this financial hole, to this academic hole. We must ensure that this school remains a beacon of hope for all our young people, for all our students. Tuana twetu tuthomereaga ino cukuru nene ya Tharaka niringi twendene mwanka tukamiukiria kairi arimo na aritwa. This school must not be the same again. Chiari tuga support cukuru ino ana support school. We commit ourselves. We are going to support you to ensure we regain the lost glory of Gatonga Boys High School. Nkiripotera uru weekendi kumantere cia Tharaka Bito wa Paul Ogwakabithe.